namaserafi sithungwele ungwele oh hallelujah uyingwele hallelujah bazalwane mina namuhla ekseni isifiso sami senhlizweni yami uthi sithi uNkulunkulu ungcwele sivumelane nedidalwa demazulu sivumelane nalokusemhlabeni because he created the heavens and earth uthi glorify little bible nasibizile thine emathe kaNamvumisa so namuhla ngicela ukuthi sisho sisivumelana nemakherubi sithi ungcwele ngato tonke tikhathi amen sivumelana
Asesithi kenyalo akavumi nathi. Akavumi nathi. uJesu simholayo yena akavumi nathi uJesu simkhonzayo yebo akavumi nathi uJesu simkhonzayo akavumi nathi uJesu simkhonzayo uJesu akavumi nathi
ayinokusekufunda bathi bemetelo sesivele siyahamba. Amen bazalwane. Ngingumake ehlanze ngiyamthanda Jesu inkosi empilweni yami. Lo Jesu lo ngavumi nathi. Amen bazalwane. Noma singene emlilweni singene emphini yena ufika nqobe konke. Haleluya. Ngicela bazalwane singakachubeki kakhulu. Sithumise sitawuvula inkonzo yethu. Bengifisile ukuthi noma singahamba ngawo 1 o'clock but sikwende konke lokho lekufanele sikwende. Sitawukwenda konke ke bazalwane nangabe sitawubambisana lekikhathi. Neshumayeli bekhona, nehlabela kube khona. Konke kuniketane kahle. Amen bazalwane. Usizwise lawa mandla abafundi bathe usizwise lawa mandla abafundi bathe. Number 69 bazalwane sivule khona sonke. Sivule 69. Abafundi basethi abafundi sesilifuze lelo manje usizwise lawa
sonke. Hallelujah. Yeah, nubekilinde. Hallelujah. Siyakholwa. Namhla siyakholwa. Ngicela abazalwane singene ke inkonzweni yethu lamuhla. Inkonzo yalamuhla inkonzo yabomake. Haleluya. Ngithanda ukubingelela abazalwane kumfundisi Mohammed namake, kumfundisi Tshele namake, ngibingelele nakini nonke abazalwane ngetigaba tenu. Haleluya. Ngibingelele bomake labakhethekile lamuhla. Haleluya. Mana ngibabona ngiyavusela bomake ekuseni egameni likaJesu. Haleluya. Ngibingelele labasha bakhona lamuhla. Noma sabagcina last week nikhona abasha. Bazalwana kusho ukuthi naso inkonzo yabomake labasha kufuna bese bayabukela. Nibomake bakusasa kufuna bese niyalandzela kule ya kulolugcobo lwalabomake. Amen bazalwane. Ngiyabonga ngibingelela bobabe ngengikhohle bobabe Nkosi yami ninjani bobabe inhloko emakhaya. Amen bazalwane. Ngishido ngathi ngimake ehlanze ngiyamthanda Jesu. Ekhaya kithi kule engcina yalomnyaka kade kuthengcina kuphi esiteki bazalwane. Amen. Mbolonjeni lo longalasteki ungena ekhathi lasengcina bathi ke uNkulunkulu wasungiphala ikhaya lelisha. Amen bazalwane. Ngase singiyofihla inhloko ngala ehlanzeni kahlanze ngala isithobelweni kankonjwa. Ngiyibona indzawo yonke ishubile bazalwane. Lomnyanzi ngicabanga ngabe ucabanga ukuthi ekhaya kithi kuladala rich. Akusiko bazalwane kanjalo kule ehlanzeni. Haleluya. Amen bazalwane. So siyabonga uNkulunkulu lo sendela konke lokuhle. Siyabonga bazalwane ukuthi nikhona nalamuhla. Ngicela abazalwane nakhona labethe okhonda nathi lamuhla labaqala nje ivakashi tethu nathi khona sibone ngetandla sidote emukela ngeke sisukumise. Amen bazalwane. Haleluya. Sishayela ngitanda bazalwane. Bathi ikhaya leliphilako likhaya lenivakashi. Amen bazalwane. Siyabonga bhuti kusivakashela. Siyethemba ukuthi uvakashe ugcine sawungumfana la ekhaya. Amen bazalwane. Haleluya. Nansi safika sivakashile savakasha sagcina sesibala. So siyakwemukela noma sova nje ngazuthi yathi mina ngivakathi ngiyahlala ngumahwalala. Amen bazalwane. So sikhonda uNkulunkulu yethu longabhicwa. Umfundisi Mohammed ibhuti angeke akunike nemanti na uphuma. iholy water sinayo sikhonda nje uNkulunkulu yethu fana. Amen bazalwane. Siyambonga ke uNkulunkulu. Ngicela abazalwane singene ehlelweni lethu la namuhla. Ngiyacela abazalwane nakukhona dosinikelisa sitawushesha abazalwane dosinikelisa asonzele ngembili. Haleluya. Angeke ngisahlabela nalokuhlabela ngeke nime bazalwane. Haleluya.
Okay, siyabonga abazalwane ukufika la. Izinto sokusikumele sonke, cela kuhlale phansi longaphilile. Kodwa nje sonke angithi sinikela uNkulunkulu. Sinikela le video yethu uNkulunkulu. Sicela sisukumele sonke siphakamise isandla. Sicele nakehla Jwabo asibonge. Sithini isikhathi sami la? Hayi senconywa abazalwane. Ngiyacela abazalwane ukuthi ngingithishela ke ngeprofession manje babe lokwetikhathi bese ngaphuma na nga12 la lamuhla bathi nje saphuma nga1 so lokwetikhathi ngiyakwathi lokuhlela embisa ngalendlela yakhona amen bazalwane so ngiyacela abazalwane ukuthi ngicela bomake bazalwane ngathi siba ka practice ngicela batofakaza bona lamhla amen bazalwane batawufakaza ngeliculo bomake kabathingi isikhathi kuhlela indvo labakhanze nje khangakaphekwa bayipheka lendvo nyalo masinyana ivuthwa futhi kwangathi beyilungiselele amen bazalwane nyalo nje ngiyathi ukuthi bayabuka ecilongweni batawunyuka nemacilongo abo utativa phela tawusukuma ting3 letingoma nalisuka haleluya bazalwane so bomake hlatshwa ngoba yathi nje nyalo ukuthi nyalo babuka namba bani ngiyacela bazalwane bomake bethi batosikhonda batosifakazela ngemculo amen bazalwane bongesihlulwe iyodi bomaka ngithi amen ukubinkosi Jesu ayinemanga ngakithi abeselekile Hosea yebo ukubinkosi Jesu ayinemanga ngakithi Yes,
Diva bazalwane tandla ngicela nishayele kuma ke tandla haleluya le tandla tifiki kule ndlela lebacule ngayo bazalwane asaphindze bakudana haleluya amen siyabonga bomake ngosami kusikhonda kukhona lokwentako nje nasowugibelela tu lathi khona kwemadimoni besikabaleka lokuthi nje utela ngembili haleluya watokhonta libandla siyabonga bazalwane ngiyacela bazalwane nginike tamunye lo shiswa nje ufakazi munye bazalwane haleluya ngabavaleli ngaphandle haleluya sonke besiZimbabwe ngenhlitiyo amen bazalwane kube bekuthutane ngabesile siyabonga malishi baniyabona ukuthi la kuNkulunkulu kunayo yonke into kunema trip namjangate eZimbabwe uyathi wena eZimbabwe buka makeshi babuye eZimbabwe uyambona nje nalabusweni unalokho ushaya nomunye umoya usukile lo moya wakangwane eSwatini yabo haleluya bazalwane ngiyacela bazalwane ngiyethemba kude ngimvalele ngaphandle ukhona haleluya
Babe emadonsela bocela khaya ke babe. Siyabonga kakhulu. Iyangihlebela neyouth. Ngishito ngathi sitawuphuma nga1 o'clock. Ngiyalo nje mina ngamfundisi sola. Iyangihlebela neyouth ibabela ke muva ithi yona beyise AEC. Ngithi ke so what elangeni labo mike. Ngiyadlala bazalwane ngiyacela ngidabaniketa 1 minute. Basikhombe ukuthi ngabe AEC bebe ndabaniketa nje nakhuluma youth noma ngifuna ukuhlabelela. Bazalwane ndawucela bazalwane singakachubeki ngicela make Muhammad asibongele nje konke lesi sikwendile amen bazalwane wethu lokuthi uyasathi ngamunye nangamunye wethu siba ngikho ukuthi sithathe siphuma la singafanele kungena kwethu futhi samkhosi lonke lesekwendekilela abantwana bakho wasebenza before indima endlawini lapho sisengibahlukahlukana kwabomndeni mandla wonke ubusisa Nkosi nelihlelo lonke Nkosi bexhutshwe ngomndeni mandla wonke sikulambele nanamuhla ngithatha lapho nje ofundini mandla wonke welele buhle nokudunyiswa kwegama lakho nithi nina masingathi kingalutho ngasikholwa lapha Jesus sabona sohlala noJesu kukuhle sibona ekhaya sibona ekhaya ngasingathi ingalutho ngasikholwa lapha Jesu sabona sohlala noJesu Konza kahle bazalwane ukuthi kunaletinye noma kunalesinye isikhali lesiyayesilwe ngaso thine bomake amen bazalwane angikholwa ukuthi ngimngedvana kuhlabelela kuthumisa haleluya lana uthumisile uyaye uve kwangathi vele lo mthwalo ubalula amen bazalwane uthi lo mhlabeleli bodade nabafo kunjani na incane ikhathazwa khona imthwalo yeni yobalula and niyobamba kalula indlela amen bazalwane lokungona sikufuna noma lokungona sifuna ukwendisisa kuthi noma sekwenteke konke bazalwane sibambe lendlela amen bazalwane ndawucela bazalwane susho lo mhlabeleli ngekuconza tawusemfundisi yethu tawusikhonda ngelivi amen bazalwane bodade nabafo kunjani uma nikhathazwa
udumo simakadzina namhla emini egameni laJesu Kristu. Kwethu Baba nje ukunika lithuba. Ngoba uNkulunkulu uphakeme akekho lofana nawe. Wena lo wasidala, wena lo wasihlenga, wena lo wasathi incandi, wena lo wasilungiselela insinziso. Ukuthi Baba ngemsa wakho uNkulunkulu wethu engcwele ngamunye nangamunye sibe nalo lithuba lekwemukela wena njengemsinzisi wetimpilo tethu. Siyabonga Baba esilibandla namanje emini ngegama likaJesu Kristu. Kusakhela Baba emathuba lafana nalawa. Kuthi besingahlanganyela Baba sibantwana bakho. Sitakukhonda Nkosi sikanye kanye. Busisa Nkosi ngamunye nangamunye lokhona lapha uNkulunkulu wethu engcwele. Namanje emini Baba sithi thulisa Baba inhliziyo tethu. Kuthi Baba tive livi lakho. Ithi ngaliva Baba bese sesiyalenda siyaliphila kuze lithumo lonke Nkosi libuyiselwe kuwe. Namanje emini Baba ekhulumisa inhliziyo tethu ngelivi lakho ngegama likaJesu Kristu umfelo wethu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angivusele bazalwane emini egameni laJesu Kristu. Ngumfundo maka Muhammad Ilpito ngiyamthanza kakhulu Jesu inkosi nemsinzisi wekuphila kwami. Ngiyamthanza Jesu bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngiyaye ngithi bese nasengithi ngiyareflect ngikhumbule ukuthi yathi angikavami lokusho kanti ngifuna ngikusho. Ukuthi ngiyamthanza Jesu inkosi nemsinzisi wekuphila kwami. Hallelujah. Bathandekayo sibonge ukuthola lethuba lekuthi sibe khona. Sivusele kakhulu ivakashi tethu. Hallelujah. Etikhona namhla emkhathini wethu lebazalwane siyayisithi ke lakhaya don't feel at home but be at home. Hallelujah. Don't feel at home but be at home. Kusekhaya bazalwane sikhonda uNkulunkulu lophilako, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Ngawo ke bazalwane sisekhaya sisendleleni sonke. Umgomo wethu ukuthi sonke bazalwane sihambe kanye kanye size sifike ekhaya ezulwini. Hallelujah. Bathandekayo umuntu akedlulise kubonga ngini. Bathandekayo ukuthi lelivangeli lethu kufuna libe practical. Hallelujah. Livangeli bazalwane is more impactful when you do it than talk about it. Hallelujah. So ke bazalwane sibonge kakhulu libandla ukuthi ikhandla kwenu bathandekayo. Njengoba sasibekile last week umndeni wakaChekenyere ushonelwe ngbabe. Hallelujah. So ke bebayongcwaba nje eZimbabwe over the weekend. So ngalesithathu bazalwane batikhandla hamba sashona le envonjeni. Hallelujah. Ngeke ngisho ke bazalwane ukuthi sefika kanjani thina labanye ngoba sagcina sesiya elsewhere. Kodwa ke uNkulunkulu wasitha bazalwane sefika samkhonda uNkulunkulu. Hallelujah. Nalomndeni wathuthutheka nangalesine bazalwane labanye benu sesuke enkonzweni eNzambama saphindze saba nemndeni lapha eBurial lapho kwaba nenkonzo khona lemfishane lapho khona nathi ke sasesithumela inxusa lethu kuthi nalo bazalwane lihambe. Ngithukile ekseni make shiba ngithawu make shiba nangisokhona manje ngibathi ngiyacabanga ukuthi hayi man phela bathithela abazalwane bangcwaba nga12 shothi ndebe basuka ngabufu sebala ngithi hayi kodwa ke kuNkulunkulu konke kuyenteka. Hallelujah. So siyabonga abathandekayo kuloko nekuthi ke bazalwane kuleli viki lentako on Monday okangicale ngala Wednesday ikhona iprayer bazalwane. Hallelujah. Bazalwane bayathandaza. So ke asiteni iprayer bazalwane bese ke bobabe bonke bobabe. Hallelujah. Sanibonani bobabe. Amen. Hallelujah. Inkonzo lihleliwe emhlosheni this coming weekend tethu. So ke asambeni bobabe siyawukhonda inkosi. Hallelujah. Bomake nangabe babe athi uya emhlosheni ngindawu checka mina bo checka kimi ukuthi abekhona yini. Hallelujah. So ke ngithi ke bomake bakhululeni bobabe ba emhlosheni inkonzo. Hallelujah. Nangabe kunenkinga ubuta mina ngoba ngidabe ngikhona. Hallelujah. So ke bobabe asambene emhlosheni inkonzweni next weekend. Bathandekayo ikhona inkonzo ke Sunday. Bathandekayo ngabe ngikhona ngila. Ngani ngoba
kahle kahle libandla lavumelana ukuthi inkonzo kuphela Saturday manje ke kusenaloko nje ukuthi le into ufuna uye ngekuya bese uyayishiya sendele inibazalwane ukuthi ngelisonto phela kulamanye amabandla ngakhanza sithi ngavalwa nangabe bobabe nebafundisi balele so ke ngithi ke bazalwane sikhona next week ningethu inkonzo itabe khona buyani sikhonde inkosi bese ke bazalwane Monday iTanzania hallelujah ikhona icouples fellowship hallelujah couples fellowship ke bazalwane ngicela chaza yanaba laba shadile laba shadile banetigaba bazalwane khona labanye khonze ukuthi bo partner babo sebaba senkosini nabo solo yabo kukhona naba labethembisile nabo solo yabo lenkonzo kukhona isenior youth hallelujah nabo yabo lenkonzo ngoba lesikhuluma lapha bazalwane mina nje am a product of look attenda inkonzo leti kanjalo kwami equip angakangena ekubeni ngibabe because there are things that I learned that helped me in my decision making and in my journey as a husband and as a father so bazalwane sanibonani Monday next week tabe tingakota 25 May 5:30 sikhuluma nga the marriage vow hallelujah anathi kumnanzi kanjani bazalwane ngoba siya unpack nje lenzaba bazalwane bayasherisha siyafunza siyakhala so ke bazalwane sitowakha emakhaya langiwo hallelujah ngihleli nathishela ke la long program director nami sengibekele Washlam program director ngingatokuphazamisa ngoba cha uzamile bathandekayo Ephesians chapter 2 verse 4 to 7 Ephesians chapter 2 verse 4 to 7 bathandekayo sitawufunza lamavi lawa sisavuna nje bazalwane nawubuka lamavi nje kuvela lokho ukuthi sometimes kuyenteka uthi na ukhethe kahle you took the right choice you are going along the right path sometimes you just need a word of encouragement ukuthi nje ayichubeka mntwana sekhaya uhamba khona ukhethe kahle hallelujah bathandekayo labanye bethu ngenteka kube sikhethela ukukholwa ngenxa yokuthi khona lo wasithusa wathi siye esihogweni sabamba lokho lokuthi lokukholwa ngilokungaye esihogweni kodwa ke namhla bazalwane ngifise ukuthi sifunze lamavi phase esihloko lesithi alive in Christ phila kuKristu hallelujah ngicela la ngabe khona lo sazivulele iswati asifunzele Ephesians base chapter 2 verse 4 to 7 Kodwa uNkulunkulu lokucebile ngesihawu sakhe nangebukhulu beluthando lwakhe lasithandza ngalo noma sasesifile ngetiphambuko tethu wasiphilisa kanye naKristu nisinziswe ngemusa kaNkulunkulu wasivusa kanye naKristu Jesu wabuye wasihlalisa kanye naye sikuye embusweni welizulu kuze kuthi etikhathini letitako abonakalise kithi ingcebo lenkulu yemusa wakhe ngekusiphatha ngebubele ngaKristu Jesu hallelujah singisi sithi but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ by grace you have been saved and raised up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Hallelujah. Live las magaze lelibazalwane libhalelwe thina elilungele thina futhi liphilisa thina. Kube kunemhlabeleli bathandekayo lebengathi awuphekeletele lamagama nakafundwa. Bengamvula number 75 program director ene praise team yakho sike simhlabelele bathandekayo kuphekeletela namavesi singakawakhulumisi kafishane bese siyathandaza Nkosi ngiya beka kuwe ngikumi
impilo yami maiphathwe njalo kuwe uyikhomba indlela manguphelele wabobami ngikufune wena nje hlala enhlizweni yami ngize ngikubone yebo Nkosi ngizakuwe Hallelujah. Uthi lo mhlabeleli yebo Nkosi mina ngitakuwe. Akathi Nkosi wotakini. Uthi mina voluntarily Nkosi ngitakuwe. Ngoba mangibuka lo lokwenteka la emaceleni empilweni yami ngiyabona ukuthi nangingekho kuwe ngiba senkingeni. Alive in Christ. Phila kuKristu. Lapha bazalwane nasikhuluma ngekuphila yebo le definition yethu sibantu ithi nangabe ngiphefumula ngiyaphila. Kuhle lokho. But itsine
spiritually nasithi we are alive in Christ sikhuluma ngekuthi positionally sikuKristu ngakho ke ngoba Kristu aphila masikuye sinekuphila hayi nje kuphila kwalamhlabeni kuphela kodwa kuphila kwaphakathe lokuphila lokhu ngucathanisa nalokufa spiritually because nangabe ufile spiritually kusho ukuthi you are of no use in God's kingdom because ngeke usebenzele izulu ungekho kilo alive in Christ lawa ngemagama abathandekayo abhalwa ngumpostoli Paul ubhalela libandla lebaseFesu libandla lelithi iBhayibheli nawubuyela ngalencwadi ya Acts waspenda isikhathi nabo kukholwa ukuthi it was 2 years after linala bazalwane basungula libandla bakhula basebenda manje uthi Paul nakabhala sekevile ngalamanye amabandla lavelelwe inkinga awabhalela awakhuthatha ukuthi bahlangabetane njani naleti inkinga so uyakhumbula ukuthi hey yathi kukhona libandla laseFesu yebo abakangibhaleli kungitshela ngetinkinga tabo kodwa lekufuna ukuthi ngikwende mina njengemzalwane ukuthi angibakhuthathe ukuthi bangakhweshi kuKristu philani kuKristu alive in Christ hallelujah nawunaka bazalwane lencwadi nawuyifunza inema chapter lang 6 la wecala lamathathu Paul uchaza lenzaba yalombuso waNkulunkulu lenzaba yalothando laNkulunkulu lenzaba yalomusa waNkulunkulu kuthi uNkulunkulu akhethe kokuthi umbuso wakhe uyawufikela noma uyawuzuzwa ngulabo labatawudzela kuphila kwabo bese balandzela Kristu bese ngewili yabo bathi mina ngitawunamathela kuKristu ngoba nasenginamathele kuKristu ngiba nekuphila kuKristu kunetinto lemfise ukuthi sibuke bathandekayo sisabuka nanga emavesi lesiwafundzile kokuqala bazalwane ngicela unake nawufunza verse 1 walencwadi yabaseFesu kunalamagama lapho ukuvela athi Paul in him uyanaka ukuthi uthi Paul ngalamafishane nine bazalwane ngoba senemukele Kristu nathi yebo Nkosi ngitakuwe shokuthi positionally they are in Christ manje ke lapha uzama kubakhuthatha ukuthi hlalani nikuKristu ngoba kunemvuzo lomkhulu la sifunza khona abazalwane Paul lapha ubhala uchaza lenzaba yesihawu saNkulunkulu kunetinto letine lengifise ukuthi sithinake ngalesihawu saNkulunkulu sisathi be alive in Christ noma phila kuKristu noma yiba ngilophilile ukuKristu kokuqala bathandekayo kunalegama nje levele linqethe la ku verse 4 kulamanye amavesi angathi kulamanye mahumusha ngathi lithini kodwa lithi nje but God kulamanye isiswati mhlambe lithi kepha uNkulunkulu lokusho ukuthi bazalwane lengunakako kunalegama lelithi but lengilithanza ngako leligama la but ukuthi nangabe bowuyalena bathandekayo sathi but shokuthi bese uyashintsha so ubheka le ngoba but ususakonke lo lokulangemuva but God ngoba bathandekayo mase ukuKristu shokuthi lokwendeke ngemuva noma mhlambe ema mistakes lendeke ngemuva kusho ukuthi wona sekathethelelwe shokuthi songashintsha i direction yakho nangabe bawubheke ekufeni bese uba ngilokubheke ekuphileni hayi nje kuphila kwalamhlabeni kodwa kuphila kwaphakathe lithi but God bese liyachubeka bazalwane lithi lesingisi being rich in mercy hallelujah
lesihawu bazalwane lokuvela umuntu yi-nature yakhe uNkulunkulu nalithi rich akusuye lo rich walamhlabeni ukuthi hayi ngalelela ngasiyake sithi hawu bekanjingile uNkulunkulu lwaphela mhlawumbe lothando lwakhe noma lo musa wakhe noma lesihawu sakhe kodwa uNkulunkulu yi-nature yakhe lokuthi abe nalesihawu. But God rich in mercy, it's because of the great love which he loved us. Hallelujah. Ngalothando lwakhe uyabhala John uthi for God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him shall be set free. Bathandekayo lapha unaka ukuthi ngoba uNkulunkulu analesihawu nalabantu ngoba uNkulunkulu analothando lwalabantu liyaqhubeka ke leli verse lapha ku verse 5 lithi even when we were dead in our trespasses. Hallelujah. Lokusho ukuthi bazalwane nakungekho ngekhathi kuKristu noma if you are not found in Christ kusho ukuthi you are dead. Lithi ke lapha seliyachaza leli verse lithi dead in our trespasses noma dead in our sin, and le trespass noma le sin ngiloko ukuthi athi uNkulunkulu noma sekabekile sekashilo ukuthi kweshane esonweni kodwa wena uqhubeke uhambe kuso kufana nekuthi usendleleni lekufela. Uthi kodwa uNkulunkulu ngoba nesihawu rich in mercy, even though we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Hallelujah. Lo alive bazalwane lesikhuluma ngaye lana is being born again. It's that rebirth, it's that spiritual rebirth. Lethi mina sengifuna ukuhlukana nesono, mina sengifuna ukushintsha kule ndlela lekufeni, kodwa mina ngikwemukela Kristu sengithi ngifuna Nkosi ungiside kushiya konke naku lokungisa ekufeni, kodwa sale ngithatha le ndlela leyo ekuphileni, le ndlela lethi mina asale ngiphila ngemgcwele. Uthi though we were dead in trespasses, but he made us alive with Christ. Selithi ke lana for by grace you have been saved. Hallelujah. So ukuthi lokusindiswa kwethu bazalwane kungalo musa wakhe ukuthi wathi noma ekuqaleni umuntu sekonile kodwa uNkulunkulu wayihlela le ndlela ukuthi Kristu Jesu wena kuyawufika isikhathi lapho khona uyawufika wehle emhlabeni uyawuphila nalabantu ubakhombise le ndlela ufike lapho khona so ufa esiphambanweni bese uyapha uthi ngekufa bese ushona phase Hades uyawulanza tikhiya tencoba kufa bese uyavuka ngoba ngenxa yakho labantu bebafile esonweni batawuba nekuphila. Lithi ke lana alive with him. Ngibona ke lamagama. Lithi alive with him, for by grace you have been saved. Bese uyaqhubeka lana so yazivetela phona akabhala lana ukuthi uthi uNkulunkulu angakusinzisa noma lesihawu saNkulunkulu bese sikunika an elevated status. Hallelujah. Lithi lapha ku verse 6 and raised us up with him. Ngicela sinake bazalwane lokhu and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Naka bazalwane lithi raised up with him. Lokusho ukuthi bazalwane ngalokuvuka kwaKristu thina nangabe sikuye uthi Paul ngalamafishane kufana nekuthi nathi sesivukile lapho akhona Kristu ngula sikhona khona nathi. Kodwa ke in terms of function nalomsebenzi lekufuna siwende ufuna bese siya understand uthi Kristu angakenyuki ukhuluma nalabafundi bakhe uthi hambani emhlabeni wonke nende abantu babe bafundi bami uthi mina ngiyawuba nani till the end of the age. So what Christ is saying in terms of identity, in terms of who we are called, so ngesesiyinto yinye kungakho thina emakristu singumfanekiso wakhe noma indlela yethu ufuna ukuthi sigcine singumfanekiso wakhe yena uhlele ekhaya ezulwini eceleni kwababe lapho khona adistributor lo Musa lapho khona adistributor lokuqolela lapho adistributor lothando kwethu ushiyela emhlabeni ukuthi you shall be my agents on this earth ngoba lapha kunalomsebenzi lefuna wendeke wekuthi abantu balandwe kufeni balethwe kuphilweni.
So ke uthi ngeKristu mina nginimele ngale ngendla. Mina I'll be there ngabe ngingummeli wenu. Nina naniphuma nishumayela labantu ngeligama lami batawuphendvuka, ngeligama lami batawusinziswa, ngeligama lami batawuxolela ngoba lapha kunale division of labor. But nina yatini ukuthi by matter of indzaba ye-status senu nani senifana nami ngoba ngekuvuswa kwami nani navuswa ngekhetha mina. Because we're identified in him. Nalithi in him uthi Kristu abide in me and I will abide in you. Lokusho ukuthi nasithi in him sithi yebo siphila namhlabeni but spiritually we are up where he is. So ke mntana sekhaya nangabe uphila kuKristu ubo wade ukuthi wena ulokhethiwe. Awufani nemuntu nje lo namhlabeni lungena future, lungena hope. Ungako Peter usinakabhala uthi you are a chosen race, a royal priesthood. Ngani ngoba Peter uzama ukubasita labazalwane to understand ngokuthi naso ukhethe Kristu, i-identity yakho is now in Christ. So ungadibukeli phasi ntwana sekhaya. Emagama ekukhuthata. Kuthi noma siphila emhlabeni thina lesikhethe Kristu siba sekhaya ezulwini. I-identity yethu is found in Christ. Bese ku verse 7 so veta kuthi lesi house kaNkulunkulu guarantees us a great inheritance. Lithi lelesingisi so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Hallelujah. Lapha bazalwane Paul uveta lokho ukuthi kunaleli qebo laNkulunkulu leliqhubekako njengoba ngisho bazalwane ukuthi Kristu yena wenyuka wahlala ngesekudla sababe ngoba imission yakhe emhlabeni asayicedzile. Kodwa mina nawe emthandekayo lokuthi la emhlabeni Kristu sibekelele season sithe kuseni nasi Bible study sakhuluma ngekuthi each disciple has a season lapho khona kufuna ukuthi asebende athele lesithelo bese kusina kufika ekugcineni insuku takhe setiyaphela nangabe Kristu angakabuyi isho ukuthi uyalapha endzaweni lapho balinze khona kuthi ngalolu suku sekhala liqilongo konke uNkulunkulu sekakubuyisa ukuthi Kristu manje sesikhathi sakho sekubusa bese lapho that were part of the mission sebayavuswa bayenyuka bayamukela Kristu nathi bazalwane nangabe sisaphila nathi siyavuswa lithi lelivi siyawuphakama siyawuthola imitimba lemisha imitimba lengasaboni leni ngoba lapha Paul uveta ukuthi lokhu lesikubona la emhlabeni bazalwane the peace and the joy that you find in Christ is nothing ngazi ukuthi khona lo lokukhulu lesiyawubona mhla sifika ngale uthi ke Paul bambelela mva nasekhaya phila kuKristu ngoba khona lokukhulu kunalo lokubonako manje nasifunza incwadi yesambulo nasazivetela Johane uthi kuleyo ndzawo kuyabe sekuphethe kuhlupheka kungenakukhala kungenakugula lapha Paul ngazi uthi that is nothing kukhona lokukhulu lesiyawuthola ngalelo langa mina nangifunza lamavi bathandekayo bese kuyangikhuthaza ukuthi hayi angibambelele ngende lokhu uNkulunkulu la nginike ukuthi ngikwende ngekokuthi nginikele kuye ndinikele kumoya wakhe lo ingcwele ukuthi ngisahamba emhlabeni inkosi isebenzise for the glory of your kingdom ngoba someday it might be tomorrow. Someday we'll walk hand in hand. Someday it might be tomorrow we'll be walking in the promised land. Kukhona lokukhulu uNkulunkulu asibekele kona. Lokungumvuzo wekokuthi lokusala emhlabeni kweqala thina in our own choice akhetha ukuthi Nkosi I want to be found in you. Sathi Nkosi siyakumukela njengenkosi lemsindisi wokuphila kwethu. Sathi ngoba we are alive in Christ. Sho ukuthi impilo yethu is totally given to him. Sithi Nkosi thina we are a vessel to you. Wena sisebenzise to fulfill your kingdom mandate. Sithi Nkosi nangabe ungiphe sipho sekushumayela Nkosi ake ungisebenzise ngishumayele nangabe ungiphe sipho sekufundzisa Nkosi ake ungisebenzise ngifundise nangabe ungiphe sipho se-administration Nkosi ake ngisebenzise for the glory of your kingdom ngoba kunemsebenzi longakapheli lekufuna ukuthi wentive bese tonke tinvo diyagocoda nawufunza lencwadi yebasefeso ikhuluma ngalendzaba yaKristu angetungwato tonke tinvo lithe egcineni tonke tinvo diyawubuyiswa tibe phasi etinyawo takhe lokusho ukuthi yena utawubusa abe ngetulu kwako konke
kodwa kungakefiki leso sikhathi imthandekayo mina nawe sisahamba emhlabeni sisaphila emhlabeni ufuna siphile sikuKristu shokuthi everything that we do must be Christ centered. Nangabe everything that we do is Christ centered shokuthi impilo yethu is guided by his word. Impilo yethu is guided by the prompting of the Holy Spirit. Impilo yethu bazalwane sinikele kuye ngalokuphelele ngoba nangabe sikuye bazalwane shokuthi we are covered by him. We are guided by him. We are protected by him. We are delivered by him. We are saved by him. We are powered by him for the works of his kingdom. Alive in Christ. Sisaphila la mhlabeni sisahamba. Kuningi lokutawufuna kusikhweshisa. Diningi timo lesitawudibana nato. Lethi takwenda ukuthi udoubt ukuthi ngabe le ndlela lengithethe ingiyo yini ngithi mntana sekhaya namuhla ingiyo. Ungakhweshi. Kodwa hlala kuye. Uyakwati wena, uyakubona wena. Utakunika emandla ekunqoba lesimo lowenza kuso. Ngakho ke mntana sekhaya ukhethe kahle ukuthi ukhethe Kristu. And because you chose Christ, you are in him. Because you chose Christ, you have an inheritance. Because you chose Christ, you have a status above every status. Akumenzaba ukuthi umhlaba ukudefine wathi wena uyini noma umbani, kodwa yathi ukuthi kuKristu you are greater than the greatest on earth. Ngoba uthi Kristu, the least in his kingdom shall be great. Those who humble themselves shall be elevated. Labo labatithoba kuye bamsebentele Kristu yeyobaphakamisa. Umhlaba uyedlule. Kodwa izulu limile kuzephakathi. Uthi lapha nginaka ukuthi uthi nakabhala lapha Paul ukhuluma ngana indzaba yema heavenly places. Manje nginaka ukuthi lapha kule ncwadi yebaseFesu ngale egcineni nawe chapter 6 uthi Paul nasakhuluma ngendzaba yekwembatha the full armor of God uthi ngoba thina asilwi lemimoya kodwa asilwi nekwasemhlabeni kodwa sila nemimoya. Leni ngoba kunalempi lechubekako. Leni ngoba lempi lechubekako ifuna ukuthi thina nawe sikhweshe Kristu. And masikhweshe Kristu usho ukuthi sisekufeni. Nangabe sikhweshe kuKristu usho ukuthi sisekufeni. Nangabe sikhweshe kuKristu singakamemukeli usho ukuthi isiphetho sethu kufa. Kodwa ngekwemukela Kristu you have life. Not just life on this earth but life eternal. Ngakho ke asiphile kuKristu. Ngakho ke asihlale kuKristu. Ngakho ke asingasuki kuKristu. Ngakho asinikele impilo yethu, sinikele icontrol ukuthi Nkosi ake uyihole impilo yami. Uyigathe. Ungiphakamise. Ungisebenzise for the glory of your kingdom. Ukhethe kahle. Nangabe umkhethile Kristu. Hlala kuye. Ungasuki kuye. Nangabe usengamkhethi Kristu inhlanhla yakho. Lokuthi nje usaphila usaphefumula uthole lethuba. Bengicela ukuthi umemukele. So that positionally you are in Christ and you are alive in Christ. And when you are alive in Christ, you can be useful for his kingdom. And when you are useful for his kingdom, you have a great reward at the end. Hayi nje kuphila kuphela. Kodwa lapha lithi in the coming of ages he might show the immeasurable riches of his grace. Hayi mina ngifuna kwabona bazalwane. Futhi ngifisa ukuthi siwabone sisonke. Asihambeni sekhaya ezulwini. Sitawufika ngokuthi siphile sikuKristu. Sihambe naKristu. Siholwe nguye. Ayiphathe impilo yethu. Ngicela sukume sitawukhuleka. Amen.
Uvale amehlo bathandekayo ngicela nangabe ukhona lothi nje Mfundisi ngicela ukhuleke nami. Ngiva kwangazuthi indlela yami kwamanje ayiye kuphela kwaphakathi. Ngaphakamisa isandla lapho ukhona khona sitawukhuleka sikanye kanye. Nomunye ngenteka uthi ngihambile endleleni kodwa timo tangikhweshisa. Ngifisile ukuthi ngibuye ngihambe in the right way. Ngifuna ukuthi namhla emini ungalizuza leli thuba. Nawe ngathiwa ngumntana kaNkulunkulu. Now you can be alive in Christ. Cela ukuthi uphakamise isandla lapho ukhona khona. Livile lile silifunzile lelikhuluma ngekuphila. Umbuzo kimi uthi ngabe besingaba kuphi besingaba yini ngaphandle kwemusa nesihawu saNkulunkulu. Ngaphandle kwalothando lwakhe lolungaka. Uthi noma sasiye kufeni ngenxa yesono kodwa wanikela ngempana wakhe lo Kristu Jesu. Uthi thina sibe nekuphila kwaphakathi. But God, He saved us. He elevated our status. He guarantees us a great reward. For me, amen, kuphila kuphefumula. Kodwa kithi kuphila kutholakala sikuKristu. Sitholakala sikuKristu. Asiphile sikuKristu. Ngoba yena utayiconzisa impilo yethu. Ngicela sikhuleke sikanye. Baba hlengcwele isenkosi Jesu Kristu siyabonga Nkosi namhla emini. Sibonga Baba ukuthi ngemsa wakho Baba lomkhulu nakangaka. Nesihawu sakho uNkulunkulu wethu lengcwele. Wasithatha Baba sisendleleni leya ekufeni ekubhujisweni ngenxa yesono. Kodwa Baba wasipha ithuba lekuthi ngekholwa indodana yakho Kristu Jesu. Thina Baba singabalwa kulabase kuphileni. Siyabonga Baba hlengcwele ukuthi ngaKristu Jesu uNkulunkulu wethu engcwele kuvuka kwakhe Baba guaranteed ukuthi ngekwemukela yena nathi sivusiwe kanye naye. Ngekwemukela yena Nkosi nathi we have guaranteed ukuthi siyawuhlala ekhaya ezulwini nawe uNkulunkulu. Lapho Nkosi uyawusembulela umusa Baba lomkhulu kunalowo lesiubonayo. Sibonga Baba ukuthi namanje ungakhuluma uNkulunkulu wethu engcwele sisekhona. Sisaphila kulomhlaba sele ithuba lekwemukela wena Kristu Jesu njengemsindisi. Sithi Baba hlengcwele siyabonga. Naba abantwana bakho Nkosi basho njalo Nkosi ukuthi bayabonga. Kuthi wena ngemsa wakho Nkosi usigcinile. Wasibiyela Baba, wasipha amandla, wasiphakamisa. Baba hlengcwele siyabonga ukuthi ngaKristu Jesu thina sinekuphila hayi kwalamhlabeni nje. Kodwa kuphila kwaphakathi. Baba hlengcwele siyabonga ukuthi sela emhlabeni Baba uthe wena Nkosi asisebenze sente abantu babe bafunzi bakho. Sengiyathandaza Baba hlengcwele ukuthi ngamunye nangamunye lokhona lana Baba ngekuphila kwakhe uNkulunkulu wethu engcwele ngaba bufakazi. Ushumayele labanye by the time avula umlomo bathi bantu nembala sibonile ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Sithandaza Baba wethu engcwele ukuthi ngamunye nangamunye Baba impilo tethu ukuthi ngaba yishumayela. Sidle umhlaba wonke Baba. Mawalala mncane uNkulunkulu wethu engcwele. Kodwa Baba sitawuqala khona. Sithi mawalala for Jesus. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele ake usebenzise Baba ukuthi sende umsebenzi wakho Baba lophelele lapho Nkosi usithume khona. Sithandazela Baba emakhaya ethu Nkosi ukuthi akube nekuphila kuKristu. Sithandazela imishado yethu Nkosi ukuthi ayibe nekuphila kuKristu. Sithandazela Nkosi bantwana bethu ukuthi ababe nekuphila kuKristu. Sithandazela Baba ukuthi imindeni yethu ibe nekuphila kuKristu. Sithandazela ema-communities la siphila khona Baba ukuthi kube nekuphila kuKristu. Sithandazela Baba nalidolobha lasembabane sithi akube nekuphila kuKristu. Sithandazela nalive laseSwatini Baba ukuthi akube nekuphila kuKristu. Sithandazela umhlaba wonke simakathe ukuthi akube nekuphila kuKristu.
lokho babe kutakwenteka nangabe Kristu aphila kithi. Sithi ngamunye nangamunye babe hlanda babe tinhliziyo tethu nekuzindla kwethu. Sibe Nkosi konke babe kube mhlophe kube kuloko Nkosi lofuna ukuthi kube ngiko. Sithi babe nalibandla lakho Nkosi lisebenzise babe to glorify you by doing your work babe on this earth. Sithi babe ntwengcwele ngamunye nangamunye lokhona la sithandazela babe kuphila uNkulunkulu ntwengcwele hayi la emhlabeni kodwa kuphila kuphila kwaphakade. Sibonga umusa ngethando lakho Nkosi lisanele namanje kimi egameni la Jesu Kristu mfelo wethu. Hallelujah. Jesu azange siyabonga livule Nkosi, siyabonga mfundisi. Sibonga nesikhathi bazalwane ngisigcinile bazalwane ngicela ngishayele intandla. Ngishayele mfundisi dala. Amen bazalwane. Bebathi teke 1 o'clock ngicela ngithi ngi2 nyalo angisisho. Ushayele 1. Akakashayi bazalwane ngiyacela losiphathele imemetelo bazalwane. Etenge 2 masinyane nje adosethulela dona. Baba siya kuthanda Nkosi yami Nkosi yami Nkosi ya Baba Nkosi make hlatshwa ukuthi asivalele imbuzo Amani Jesu Sibonga nelivu lakho Nkosi lesesilidlile. Sijabula ukuthi Nkosi lingene ethithweni langena emaphashini langena ngakhathi nyalo liyabhududa moya lwengcwele sazo silingaphumi uNkulunkulu kuleli viki sikhulume ngalo sizindle ngalo size sifike Nkosi la sitawusherisha khona nalabanye bebangekho lo ngalo Nkosi ukhombisa sisesuthi kanganani nelivu lakho. Siyabonga moya lwengcwele sisahlukana bangasumusa kaJesu Kristu kuhlangana kwamoya lwengcwele nako konke Nkosi buthathu bakho bokungaba nathi egameni lika Jesu lophilayo. Amen.